Cette chanson est dédiée à Papa Chikoya Maurice Kayembe, économiste de formation, spécialiste en emploi et réinsertion sociale. Ambassadeur universel de la paix, trophée de meilleur gestionnaire Mwanamboka à Kinshasa. Diagnostic stratégique et redressement des entreprises en difficulté. DKM. Chikoya Maurice, grande expertise en formation professionnelle. Akubajile bowa akena mabyabe bajile bobanshi wakayemeni ntumba mukaje buchacha wangu naga bongo wangulu wa chilombo wamasangu wa rwamba kabulabula wa balwono wamulumbani ngindu wakabongo wambui wakabongo mele wangona mwene bitu Wambui wakama kalota walumana bilolo chikuye beno wakamumeta wabambuye wamaila wa mambo mukwambiye wakwa musemba wachelekesha wakenga amwena bana gitaba wachikuika yembe fisto radi chikuya teleje kuimba radi chikuya ngitabakwe wabana umi chikuya omo chikuya gloria Misenga chikuya Christian Mukaji chikuya Gracia Chikuya Kayemba Rachel Chikuya Mulumba Mauricio Adaba chikuya Misenga chikuya Tabita Chikuya Tumbarite Baba Gankumeta Wabambuye Ulamelu Banzelweba Bantu Tabalaye Imana Ikulu Upata mujimwe Mamwena mwa Chicho chinyunyi kafujisu wabakwanga Jean-Pierre Mutanda Maurice wabadelu mulumbangindu wabango ya nsamba ili wabangu itababu wabantuma mwaza Marise wabangugu Emiliana kubajanyi bebyapa wabamugaji Ferina kubajanyi kakwena kutuma mukanda bantu tabalaye imana ikulu kupata mujimwe mamwena mwabu mujimoji tatakaji tunga mwamba balume mwamba bakashi mwamba bala bateketa mujitonga jetu kimutu amba boso kwetu baba waye twemba katabaji panda bebe nunga jini menshi tumami nyema jitunga jetu tunyema mwamba wamanyi chamuchima kwa jitunga jetu jitunga jabwichi mabede jasa bambona baji muka buka tunga matunika buka pangwe bani lukinuni lubangwe babu nyama ikudongono jibwe sami wa isaka baba ikuchimu nasa iyo sumusanga jata wajichi wangu ya kamange nimupanga wanda banantele jabienu nikakuna mkuka mwango mai waka nyinge mupanda bani nsoki wa mutombo kabinyi wanga chame
babi furu bi abibele Maurice chikuya mufuka basubweru nujibamanye chikuya ye mukwa chikufwa ulaji bana michiya kuba titato kubaleji babi bawo bafube kubaya kwa mufu mushika kadusa kenchi bisama chikuya wala yembe mwezi jabishimo mwiba kama hotel Gloria wasama yumukasaye chikuya tela chakimba kwayi shafu chikuya katela nubonu nashe bikaji mutukutu mubikobo barunzana yakujaga yitu yishikatatu zambi abete milo uyaya wingade wabibemba chikuye babe zambi chikuye kali chikufona kaleji bana bichiya kubale kabaleji babi babo bafutuke babaka jimi bana babumanyi chikuye morisenga fumutegete alfutaku bakulaga cheye morisibele ibigenga bametame ala iwabele mubongo mbachina mwenye zambi abete milo Kasai mabalengele bakushika jimi Bagajika susu fanukwe Kaji kumputwe kumatuma babene Kaja natahila kwenwe Bakulu bambila kwetune Kashauka kuna sanga chala chumwenu cheko Chile juri cha PDG Maurice Chikuya Kayembe TKM Utuashila nouveau site wa INPP Kinshasa Lubumbashi Matadi Goma Bukavu Mbandaka Bushimai Ruchuru Bunyani Kikwiti Izino wama ya kazeza kubakwanga katwa kujito Orfelina Kaja Epe Mulumba Ngindu Kumiabi INPP Kumiabi Kabichi Bantu tabalaye imanaiku Tupata mujimwe pamweno mwabu Muji tataka jitunga Mwamba balume mwamba nakashi Mwamba bana bateketa mujitunga jetu Imutu amba boso kwetu Kasai mabalengele bakushika jimi Bagajika susu fanukwe Kaji kumputwe kumatuma babene Kaja natahila kwenwe Chilangi chabu jimisangi Kimwa jambita waka bombwe Ejini pole mukabe yaka mwanga Undeta ngitabaye Ukwanga wandega ngitabaye Sharene mutanda Katende wanda ya muleji krepare Wetwawe Kapinda kamakena Rofeluma numulenda bwana sefu Musonga mukalenga Noleme fachi beto Ukwantomolo Omayi wakanyinila Anashika ya kalunda Rinomita umwena meshi Imotele mukamba kaja tanzemba Waba uleba mutoke Nifeli kukatana Kaloji mulopa amperere Wabaluba kumiabi ya kalunda Rofe tumbalwaba Wakwetu Nikola Kazaji Arjanche nationale Etre mukenji wage ya kubashai Eleja kujila kwa Maurice Chikuya Kayembe George mukuna wakumiabi Waba papi mbuika mvu Nyabi ya kalunda Tupula François mwana watatu mukashi Wa ambasadere Leo ngandu mukuna kwansu kimitoka Lulambe Maurice Chikuya Waye numune Chikuya Wakayembe Amijila iwa lulambana jila Wena nunga nyingi meji bakwimbila nuku Maurice ujichipana washinda menu Unano bikala basatu mashabanai Na kukongo wetu ufumwa kutanta Bena kasayi moyo wenu Wajanwa tangila kwenu Umwangala kutujijilo Utaka pingana kweba munkolo Tatwena wa Maurice Chikuya Chimpoto Koto tankunyi Anu mikolo ya bantu Iyo totai Amperara Hirohito Ujuma bagai Jampone Kongole Maurice Ngoma Eba ingoma walinanda Chikuyu babaka yusunglish bisamba Tonton Moro Pesha bantu mijimu Ukwa bisamba Wetuka bamwana kulongoloke Joseph Dembushimai Monseigneur Bernard Kasanda Mulenga Benesha Kasai Kasai mabalengele bakushika jimi Bagajika susu fanukwe Kaji kumputwe kumatuma babene Kaja
Rankuchola mukwa mputu wa sombwa chamba malu chimona makwa albe tusanga ye Maurice Chikuya les Japonais congolais, les consolateurs. Hey, Maurice Boy. Chikuya Boy. Chinambi. Pourquoi tu sais Boy? Prix internationaux à la qualité décerné par Business Initiative Direction, catégorie or à Genève. International Stars Award Quality, catégorie platine à Paris. World Quality Commitment et catégorie diamant à New York. International Quality Summit. Marika Samba Télé 50 Andalo Kolo Wakuja Bantu Wakulwa Maurice Boyide Swambu Wakamanga. Hey Kiti Sagila Kiti Hey Chiguye Tumanda Hey Mkwandishe Nyugucha Hey Wamamu Imoji Nyugucha Hey Tutuga Yaya Golokos Hey Musoku Kiti Excellence Papa Jean-Pierre Moutanda Papa Henri Kamai le parcelle du chef Umwele nishi wamwi wagama Nishi wamwi wagama Wakuboya gatu ya kwetu Wakutuka ngai gatu ya kwetu Hey kaleta wadmana biloda Wena mbuya mwansa mula balanda Twa chikiti Hey Swaga nyusha dada kadawa Wabaga tumba nyusha Hey Tuimbila lorisa undotu Tunashabanai na kukongo wetu uvumu wa kutanta